Zaz. Soalan 3. Okey murid-murid, diberi bahawa fungsi f dengan g. Okey, so A cari GF10. Okey, maksudnya composite function GF, that mean f as a object of G, but 10 is object of F. Jadi dia masuk kita carikan 10 jadikan object for F, kita gantikanlah. Kita salinkan F dalam ni, masukkan 10. Selesai. And then 20 adalah objek untuk G, substitute in the G function. Okay, simplify. Yes, kita akan dapat 4. Okay, seterusnya untuk number 2. Thus. Okay, find the value of X when F2 equal 1. F2 that means FF. F as a subject for, F is object for F. F masuk dalam F. Macam ni, kita salin dulu F. Okay, 2X masuk dalam F. Macam ni. Alright, and then simplify. Kita akan dapat X 1/4. Thus. Okay, next. Okay, determine function H such that HGX, X plus 3, find the value of H inverse 3. First of all, we have to find H first. Alright, so kalau kat sini cikgu guna kaedah OIC, ada dalam buku Nilam, keluaran Nilam. O that mean out, I in or inverse, C is composite. So cikgu highlight, we have to find H. H kat sini, out. Bila out, cikgu garis O, garis lagi sekali pergi ke I. So I adalah inverse. Inverse apa? Okay, inverse apa yang ada kat sini? Okay, inverse G. Okay, inverse G. G dah ada. Jadi cikgu inverse G, let Y square root jadi square. Jadi make it X as a subject. Macam ni. So dah dapat, tunjukkan semula G inverse you. Dah dapat G inverse. Okay, kita bolehlah cari H. That mean G bertemu G inverse habis kan. Jadi kita substitute G inverse in this composite function. Gantikan. Alright, tertinggal cikgu. Masukkan dia, dapat dia. So dapat H, tapi belum siap. Seterusnya, find the value of H, negative 3. Jadi kita jadikan objek kita negative 3, substitute X with negative 3, and then we can get the image of negative 3 is 16. Thus. Soalan 4.